Iskakanje iz vode velikom brzinom ili letenje nad njom. To omogućava flyboard, specijalna daska sa vodenim mlaznim potiskom i sistemom creva koje sprovode mlazave do ruku sportista. I njega je uhvatila flyboard groznica. Marko Amico je jedan od prvih Evropljana koji vodi obuku za flyboard, i to na italijanskom jezeru Garda. Njegova leteća daska privlači veliku pažnju. Fascinira ga osjećaj koji ga obuzima prilikom lebdenja. Kada se nalaziš gore na 5 metara visine i lebdiš sa potiskom pod nogama, osjećaš se fantastično, kao Superman. Osjećaš se slobodno. To je velika igračka za nas matore dečake. Danas Marko Amico ima na programu obuku za superheroje početnike. Njegov učenik se zove Christian Demi i dolazi iz Innsbrucka. Instruktor ga sa tehnikom i kodeksom ovog sporta upoznaje dok su još na suvom. Ako počnem da padam, mogu li da se dočekam na mlaznice? Ručnim mlaznicama naravno možeš da se stabilizuješ, ali ako to više ne ide, postavi ruke uz telo i slobodno leti u vodu glavom, kao delfin, pa ćeš moći da, baš kao što to i delfini rade, uspravno izađeš iz vode. Već i kao teorija ne zvuči jednostavno. Posle nastave, Christian Demi se usudio da uskoči u vodu. Radoznao sam da vidim šta će me snaći. Nemam nikakvu predstavu o tome. Prvi pokušaj još ne liče na Supermana i letenje mora da se nauči. Flyboarding je postao poznat nakon što je na internet postavljen film koji pokazuje vratolomije profesionalaca ovog sporta. Izmislio ga je 2011. jedan francuski sportista. U katarskoj prestonici Dohi je prošle jeseni održano prvo svetsko prvenstvo sa 50 učesnika iz 17 zemalja. Prvi svetski šampion dolazi iz domovine ovog sporta, Francuske. Na jezeru Garda početnik Christian Demi je već posle nekoliko minuta postao mnogo sigurniji na mlaznoj dasci. Uživa u poletanju uvis. Iskok delfina mu je uspeo. Za posmatrače na obali to zaista izgleda kao imitacija superheroja. Izgleda kao da je ispao iz nekog naučno-fantastičnog filma. Malo pre je onaj prvi stalno uskakao u vodu kao delfin. Mnogo smo razmišljali o tome, ali to je lep novi sport. Zašto da ne? Ne verujem da će postati veliki trend, jer nije za široke mase. Treba kupiti sve te materijale i opremu, naći mesto gde će stajati. To kod kuće nije zgodno. Znači, oprema će morati da se iznajmljuje i zato taj sport neće biti masovan. Flyboarding zaista nije jeftin sport. Probni kurs za početnike košta 160 evra. Za Christiana Demija ta investicija se isplatila. Ovo je ludilo. Strah se javlja, pogotovo kada odletiš u visinu, ali pad može da se uspori kočenjem. Naravno da je naporno. Sve vreme sam bio u grču. Na kraju je vodeno crevo preuzeo profesionalac, trener Marko Amico, čovek koji najčešće ima priliku da se oseti kao superheroj.